Kinong tray apo kasyatri ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association barapo ka jingyalam ka President ka Kanhon ka Kong Jennifer Sindram menin ka khat pratarik unailar arhajar arpuar kilalet ban IT ya ka Dorcas ha menteri ka Tanat Pulia Putih ka Jela Lakmen Rimbui. Katay ka Dorcas ka kentop ya ki jingdawa ki ba kinong tray ka SSA ki bamlong satya kinong hikay ki Labu Ahmad ka Sorkar. Ki jingdawa ki kentop ya ka bapen scam no iki nong tray kontrak ka SSA ki bahapo ka State Education Mission Association Meghalaya na ni Simam ka jingsiw ti kinay ka tulap manlaw bnay syaki ka bapenyo lang ya ki jingmentoy ki bakentop ya ki syuti ya ki longkmi bat longkpa hadien ba ki longkmi ki lakha klung ka jingkentop no ya ki block resource bat cluster resource persons ha ka kenhon ki non-teaching staff ka bapenyo alangi ki jingmentoy syaki nong tray ha ka bayadey bat ka TA, DA, HRA bat ki wei de. Tanti yong hiba indang haban puli ban khatha di klempak ay ka po ng bayong min sa page kinsa pintipat hadir di kata ka assurance bi ay di yong in sa pen ya ka po ti klem da ay se ka laban shim na at nine ni laban shim rub nine ni laban shim sisnem arsna mi ta yin tip iko amu ka assurance na ka sarkar at least man perkhat lem ni laban ni mo kan shim kam pelengkot ya kapur di Banten Islam Association jangka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association iwan minta kasih khat pratari August arhajar akuar banyak kedua ya is Lakmen Rimbui Honorable Education Minister juni halor ki bankong ning sharp ni demand mon kum kita kinong teaching staff jangka SSA ikwa ega baka sister kanika government jungi kan perkhat na ingi ting dan ada ban regularize ini staff na mainstream to the regular department kata ka ka number 1 ka point tinang tabde ni ongru ba ide banda kikam baro ka jangka education tekat kum kanjing ya trikam barabor nadu bakwan ka SSA hi ha ka ajar arlai ki 2003 2004 ina asdang may taikam din nagani bangiwan baliyu bangin Kershan Education Department bakan yo kanjing ikinang kamtam ikna juni bikin yo ya ta quality education kat kum ka Right to Education Act bat kat kum ka National Education Policy 2020 ti hangni rungi present ni memorandum ru bangin ong ba ki non teaching staff jung ka SSA ka block kim juyo ka tulok mo ki BRC CRC ki block MISDO ki block accountant kom support staff ke jongi ro bikin yo ka salary manu benai mo kanang ba kiru gidan na yung long sem ke ban ya no kin ya ka yin ka sem mo jongi kanang ba ka service ngi la ban ai kham ba shu ya ka sarkar te nang ta de ngi poi bide saka shaka benta ba ngi contractual staffing ngi shi kham duna ki facilities kom ki maternity leave ru ngi mjuda kham yo ki ti jongi ru ki reimbursement ru ki medical charges ru ngi yo te baka sarkar kan perkhat lem halor kini ki mat bangila present ki menta kasni tenang tap de ki bon ki kam bangi trai ban collect ki PGI ki UDIs neki ki national programs bro khoj ro jungka SSA jungka education hi bapa na ko Ministry of Education Government of India iju penya na ko sha ko ro daga jinge trai lingkat nang ki SSA staff na do na po cluster level hadu ka state level cluster block kom takaya district but state level te ngiru ni kwa ba ya gini ki non teaching staff ki jong ngiru kum ki BRP CRC ru bakinum kan thup lang sho ha ki no hikai na marbun ting teng ha ka por ka jing ki ngiran ka jing ya huri hura ndre ngim kwa ba kata kan long yang jo te kwa ba so ka ka khad alon ka taru bakin segregate no ki non teaching staff la ka job na ma ki non teaching staff ki kum ki BRC CRC ki jongi ki le ban support ki ay ka monitoring field monitoring inspection ki schools ki provide on-site support ki schools nang taki collect ki UDIs ki PGI nang taki penyat ki program jong ka national level na kapor limba ki WhatsApp messages ki jong ki limba ki jing let jong ki school bani inform ki school bakini ki activities ki nang ya te hakat katu ka covid bagidan ka pandemic ka badon hu ahzar aphoru bon hin ki staff ki jongi na de na state level ne na district ne na po even ki cluster level ki jongi ru ki juban yo ya ka duty bagi le ya covid nang tade ki le collaboration bagi big department ru kunjo kala health department mo
tenang tapri kat kum kadi kejingwan ni juga dengan National Education Policy 2020 ru ban dia telun lang bat ru ka Right to Education Act araja chpo ya kan ni ru ni kwa ban pen syah ro gi ba de na kajing station tom jugi staff ki jong ka SSE hi na do cluster block district and state level hi ba ini ki program kila awan ya telun na ka por but de na kata kadaw ni kwa kan ba sarkar kan perkhat kan sim khia hoy isni wani kan dum tani sarboy ila ong min saperkhat min pet kan go bang ila bande kan go bang ila bande den rengi ka pa ko kan go jong sarkar mo kan perkhat lam ini lamar balai ni ru dan kam bangin imhi dekat tapus nem dan na preng juni ki bala over age dan na preng juni la itrim ta khat ras nem khat news nem khat khandai nem shine ti mentah hadu mentar mi dang ya sak mi jo ka enhancement ke jongiru kadang ya na ju shaju kadang sa kunju na ka jingkiu palat jungan ka dor kamar ka mata mata ka sham jing yang ngiru ban penya ya la yung long yeng long sam tingi kerpat kan ya ka sarkar hi ba ju isa education minister jongiru ban perkhat penya halor kini ki baro ban ngiru min yo ban ya impang ka ni ka ba ka jing ka mission ta